Loy. Pre-flight na pa may. Pero just per alas 10. Mag-alas 10 na. Plano na mo ugma 2 AM what to. Para maka-prepare na may kay 4 AM among flight. Abi pud na ako. Alas 2 na. Ano na meron sa airport? Ingat na ingat. ID. Alright, sir. Thank you. Sige. Para di siya magdasok pa. Morning, welcome aboard. Morning pa. Morning, sir. Morning. Welcome aboard. Enjoy your trip. Pwede ro. For any other destination, please call the attention of any of your cabin crew now. Once again, this is your flight PR DB2822 bound for Manila. Cabin crew, prepare for takeoff. First time ni mo, di ba? Patay. So, reaction ni Heinz ang atong kwaon. We're not taking off. Dapat na mo tanong may day dog mga tickets. Lagot kayo. Well, mag-may day mo tickets na gano'n, ano eh? Awa sa Facebook. Okay, timer lang. Ay, nadiri. Okay, one. iPhone Pro Max 15. Oras. Wala ba yung lang ako? Kami pa lang dahil wala pa sila. Donna, Sandrex, Jasper. Ano dahil meron diri sa Amelie Hotel. Breakfast sa Mitura sila dito. And morning akong kuha. Diri oh. Asa rin ka naglingkod? Diri mi magstay for the rest of the field trip until Friday. So karon mamahaw lang sa mi dire, then diretso na mi sa among
field trip yun sa itinerary na mo, which is ang Batangas ba karon? Una? Pasig. Pasig. Manggahan floodway din ito guys. Among first nga stop. So ang first nga among gi-visit gyud kay flood control sa MMDA. So mo ni lang ginabuhat dere. Mo ni ang mga gates. Kani mga towers na sila yung mga gates, which is kaning black. Nya gina-close na nilang gates pero mo minimize ang kanang kuan daw, kanang flood gikan didto padong dere. Nya na. Ami dito ron sa DPWH Bureau of Research and Standards. So this is our last stop na para karon nga day. Before... So ako po, Johnson. Tapos yung Wi-Fi, good for 2 devices. So, next please. 706. Ay. Wait lang. Wow! Maganda na naman eh. Dali. Alright guys, narami dari ron sa among room. Kauban ako si Heinz, si Sandrex, ug si Jasper.